tamsaasa raadiyoo MB'ti. Raadiyoon MB raadiyoo madda beekumsa hawaasa musliimaati. Raadiyoon MB torbaanitti al tokko isiniif dhiyaatti. Kun raadiyoo MB'ti. Raadiyoo keenya raadiyoo MB madda beekumsa jalqabaa mul'achuu baatus guddachuu dhabee saffisaan inshaallah hundaa'uu galmaanni geenya yoomiyyuu bakka kaayyoo galma isaa inshaallah hundaa'uu bakkaanni geenya yoomiyyuu bakka kaayyoo galma isaa galmaanni geenya yoomiyyuu bakka kaayyoo galma isaa. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dhaggeeffattoota keenya gaa kabajamoo fi jaallatamoo har'aan tana qophii Sheekh Amin Ibrooti wajjin goonu qabna. Meegaa Sheekha masjidaa nu himaa jira shayini kanyame Sheekha gaa nuuf himi waa'ee kanarraa dhaggeeffattoota keenyaaf. Warra guyyaa qiyaamaa nama torba caayaa arshii jala taa'u. Ayyee Sheekha. Lakkaaween nabiin keenya sallallahu alayhi wa sallam san keeysaa nama tokko isaa qalbiin isaa masgidatti hidhaa jee nabi sallallahu alayhi wa sallam. Wallahi dhugaadha maasha Allah. Idhaa kharaja minhaa hattaa yacuuda ilayhaa. Hoggaa masgida irraa bahe hanga masgida deebuutti qalbiin isaa masgida jirtu jee. Yaa Rabbi warra sanirraa nu godhi. Kanuma caayaa isaa ooyiruu jiru qalbiin isaa masgida wali hidhaan. Kanuma magaalaa jiru qalbiin isaa masgida wali hidhaan. Namni kun guyyaa qiyaamaa caayaa arshii jala taa'a. Yawma laa dhilla إلا ذله قويا جايان تكون جرة جايا ربي مليجر. أنا في شيء غمي مال توقم نمه. قويا فول درا خين يحفي فاقو بوينود. إن شاء الله ورثني رانو أقوله ربي نوفي زالا فيسو. قويا فول درا خين يحفي فاقو باوي. دين دلقي دين تجاجلي. أشاراتك خايد. أبلو وان كان أسيك أبها سينجو وري أمانتي وري دين. أبلو خنق أبا. نمو أشارك أبا بكي ديرتي أولتي. إن بيسفتو. والله نبيسفتي شيخ والله. بكبرتي بكنتي أول لهند جايان كينيا ديمار جايا خنا ملي. ما شيخ جايان كمال فكذا ما ده. جايان كم قفوا ما جزيه هند. والله دوغارا والله. أما تديرا خنا خيسا والبرودة نمنوان كنا وجه. أخاخو أبابو لكاون. ما يغنو دايم يدك. مسجيني هاسبيخو من خنا وجه والبري والنسيد أم. هاي والله شيخ روايته. والبري من خنا وجه. بكو بجرتوت. غندو مجرتوت مسجيني غندا خيجرو هاسبيخو. هذا را مسجد سوالالين أنا خنا سدام أصو نمني سنجي سنة مسجد دك بقارة جت والله شيخ أصو بعتني جنازة سنجي سنة ميلان دمي دك نموني كنا نجرا ما شيخ بكتنا رد ما رجع فتو تغنيف نما هدو دوار راغوني دينه خطكا ودواتيندو يا ربي خنا رانا جانو بازك يا خالق نما هدو الرادينه خطكا جناب داندكاتيندو لا إله إلا الله نما هدو مسجد في النير رسلان خهولا مسجد بكم بينه نعوذ بالله منه سيغلا وننجو والله كجلو النافقة هذا را مسجد سوالالين مسجد والله خيجرو هاسبيخو سفر را يوغادا بمتي أبلو يسا خوتي هاجو ور مسجدا لغان نما ربي هيقو ياسن نما ربي سميدا كنين بربادن خارولي وتا دكنين بربادن ايه اغو يا مسكين نما ربي يسا بربادن كا نما ربي نمني سفر را يوغا سيدابي أبلو يسا خوتي جنان نما ربي سني بي خبرون برباد ما شاء الله والله شيخ أمرين في ربو باي قلتومي واحد دون ولا ما جرتا ملك آدم سخينو طلع جرا لقيفتون هني دون لقيفتا جرا كاشيخا أسمان كا اتفو في زنجنا لأنه مسجد سبيخة ور مسجد سبيخة جتو يوغا دبم تني مولات جتو ردو هوغا جرتوني جرتاو هوغا دبم تليني مولات أبلو يسا خوتي جامتا أشارا كبدا صفي سبيخة مسجد سبيخ وننو رابر باكي سمالي ما شيخ سرتي دير كم ننو رجلو ما دين الناجر جير قرآن بك خنتي أرجاء ولخن ناجم سي قرآن خن جي والله لقوا يتوان غاري دانو داما جرتا شيخ كسمت دام سخيم ملي تنو في دغيفتون كني زي دفات جرا برخان انجي جرو خن سبب خناتي بك وني ربي نو خيسا كبو خنا بك قرآن خنا بك مسجد خنا حديث خناتو جولون خن قرآن هاكرو غندجرو خبير الجرا غند خنا خيس يا شيخ أرجيبيات قبل شيخ ما تتيسن يصير نرجع شيخ كتير دو نجري شيخ نموان كابوزي قالوا تسلا نوجهها سوا خوار ربي ساخني وفي الرزق والكب ديركا وري لقوم ديركا والكب يجري شيخ ما قرآن ربي ستي أمانة إيجا خبيرا وري وابيت نوم دي لقيفر لقيني ننتا تبو ده لقيفر ده سرت غند فيت تقال يا سرا كنا دام سخين يوم بروتين كأنه قلوب مالي الدباز في شيخ ما وني دام توف مي جلو قرآن جول لك راسسون
afaan salaataa hawaasa qaraayisuun amaanaa rabbiiti. Nagaa anarraa kaasee hundinuu qeebaluu qabna kana dhageenya sirriitti warreen dhageenya hundi dhagee jira qeebaluu qabnaa qeeballee jira shaa. Amaanaa seenaati, amaanaa taarikaati, lafee abbaa keetiitu si gaafataa beekitu. Lafee haadhateeti qabrii si gaafatatu. Lafee abaabiyyee keetii si gaafatatu. Qeeroo muslimaatiif wanni dhaamtu yoo jiraate mee sheekha asumaan dhaamsa nu dhaamee fi sagantaan keenya gara dhaggeeffattoota keenya akkumatti oofee jira sheekha mee qeerroodhaafis nu dhaamee takka. Qeeroo ooyiruu khabiiraatun hamma feete yoo guddatte ooyiruu khabiiraa amaanaa narraa fuudhaa isintu. Ooyiruu khabiirri sababatee quraana dhiise san amaanaa isinitti kennitu. Wallaahi sheekha dhaamsa bareedaa ajaa'ibaa nu dhaamtee dhaamsa kana gaa warra itti dalagu rabbi nu haa godhu qeerroo teenyas itti dalagu rabbi nu haa godhu. Egaa biraan keenya nuti dhagayaa jiranii inshallah. Ooyiruun khabiiraa isinitti amaanaa. Ooyiruu khabiiraa dalaguun gahee qeerroo yoo ta'e mee sheekha gaheen khabiiraatu maalime? Khabiira immoo quraannitti amaanaa. Waan dhaamte kana keessatti mee kabaallama dura diiga jettee sodaattu sheekha mee? Ani gaa ijoollee dura khabiira diigan sodaadhaa beeku. Dubbiin jabdu. Yaa khabiira khiyya rabbi siyaatiif. Allah aamin 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 aamin. Amma dalagaa adda qooddanne beeku. Nama qaraayisuu kana dhiisuudha wanni inni akka sababaa dheeffatu maaliif sheekha? Sababaa ooyiruu duutuu sanii jecha quraana keessaa yoo deemte rabbi suma gaafatuu ta'a. Dhalatus jibbuus khabiirri tana dirqi dhaga'uu qaba laal. Tana hin dhageenyeen hin taatu tana dubbiin dhaggeeffadhu khabiira sirriitti. Isin ammoo ooyiruu san yoo lafa dhiiftan rabbi isin gaafata. Na qeeroo lafa dhiifti jee yaadu ani ifumaaf khabiirri kana tattaa malee. Diin kana diin waan samirra bararu tasamii tana baqaysitee asiin gara qiblaa deemtu jettee deegin duuba kana diin jechuun. Egaa sheekamee sagantaan keenya ammaan tana gara xumuraa gayaa jira sheekamee wanni xumura irratti nuuf dhaamtu yoo jiraate mee dhaggeeffattoota keenyaaf wanni dhaamtu yoo jiraate mee sheeka. Kanaafuu obboleeyyan islaamaa kanarratti haa wal gargaarru masgiida haa hadiyyoo baafnu yoo rabbiin qabritti nan hadiyyoomsin jette masgiida hadiyyoo baasidu. Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya egaa sheekni keenya waan bareedduudha nu dhaame wanni sheekni keenya nu dhaame egaa waan guddoodha sheeka keenya galatoomii jennaani. Akkasuma egaa qophiin teenya taa'arraan tana isiniif dhiyeessine tana fakkaatee dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo. Egaa qophiin tun qophii ajaa'ibaatii tan turtii sheeka keenya qaalii sheek Amiin Ibroodhaatii wajjin goone tana fakkaatee. Inshallah sheeka keenya fuulduraafis kan isiniif dhiyeessine barnoota bareedaa irraa isiniif qoonnu taha. Egaa dubbii tana waan warra itti dalagee galmaan gahu rabbi nu haa godhu. Inshallah sagantaa teenya biraatiin hanga walitti dachaanutti nagaa fi fayyaa keessanuu turaatiin jecha. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راديو MB تربانتي ألتقو اسمه فياتي. كن راديو MB. راديو كين راديو MB مددكم زا جلكبا ملچو باتوس كدچو دبي سرتزان إن شاء الله كنداو قلماني جينا يوميو.